Ka election arjar apulai nak benta banjit ekonomi khmat saying do bar thau ain ka jala menta ka sa satang kumban riu banai ai bat ka jingkan tho ya ka wei ka party sha ka wei pat ka las dang thnam ba kat ba dang yai kisngi bat ki por ya kum kani ka jingtho la sakhi bo mele ka bharatiya janata party ka 19 sau shillong constituency ba sanbor sulai lo ong ba kaman toy banjit ki ki party ki badang hab ban lek krong shandali Henry pai ba ki de banjit be tangi ka BJP khnang ba kinyo abai ya ka dot bat ka ngap bat ka roi ka par ha ki ba bun kiliang Ban ka sit kan longa buram ko bakrawi gidong so snong juga mau sedang ban kan longa jing kan longa jing yo nong ka bakrawi ki bakin u ba chang plong kum bolong manga ngadon ka BJP ngala ora bon ki skim karoi ka par la ban yo kam yo jam tengi ba ka parti ka jungi ka badon ka jing secara dali iba chang plong don kam su ban lit nang bat ngi be cha direct so na rawdi me kan dam da karoi ka par Hadin ba kinokit kam jeng ba cap liang kilarung BJP. Hadu menta ngim i ban thamai ne ban thau noi ta kam. Ngin thau noi hi ngin dissolve no ya ka mondol ka barim. Nomor ba ka barim ka hoj haji pur musra ka tlot ka yumu. Dan re benta ban hadin ba ngilayo ya kini lidar bar kini nong bar kini ki nong trekam ki barim ru kala yawan ban join no dissolve ngin thau no ka thamai baklan. Nam ta mak election nak jan. Wah. Thai nalor ba ecam champion ki Kidang don ke bangin dai don ka kan ke ba ki ang wan umpat ya tu kateng. Mesti kena ba ka BJP kanang yo bon set ha ka aja apa. Hidai ban yo kipat ba kali ban ai ke BJP ta begin ya ju kai ke belajia ya samla semua yo kam jam ka roi ka par ka slok nanti sekian bro kai bro ko wer India no is bro yo. Le yo suban ai di parti ki ba hadang ham rabul sepod li. Ai bin kerpat di kipat ba ngapil si kipat ba jong ri kasih janji apa garo hil ande kenti di ban ai be ka BJP kang ba ngin yo ya kalau ibu pernah good sign nama kana ka MP election ngak mon yo kejat kam kan ba kam burang polling ajan ru tengmur ka kipat ba jong ka sunam konstitusi kila gumau ngai pi kipat ba menda kala i ki kam jong BJP kipat ba menda habro ko gari India kam tam North East jongi pin sim ya Assam sim ya Manipur sim ya Agartala sim ya Nagaland sim Mizoram sim Arunachal te pin pet ba kipat ba mandra kimpriang suya ka jing kan presa ya ke BJP ki iya ki kam kita ki ditangki political propaganda tang ha election te Lebih simnya kan jing election yang arsa kena hangnya ngayo sawajar tam. Kamu ni ka masuk ngayo sawajar tam. Dengan kam kan bar. Tep ni kipat ba ki pai kalong voluntary ta ka moral support bagi ai bagi iya ka good work of Narendra Modi. Dai kata ka mindset gitu ki. Jaman tan lebih ni everywhere pun page manakane apa North East date ka development ki samna samhoy baro ka yo kam yo jam pinpe ginu ki balang lagi di Kristen lagi Hindu lagi Sikh lagi Muslim mentak lah yang ya BJP lagi apa kali ke future kam tamik samla bagi kami jam roy kapa Mene piong ba dia don kertong. Kisu tu le mengi mana ba de kertong na. Kurtong tu kumbala pin ya tok le yu supan. Apa ka pertai bro hoy la aktif bisa. Mengiladon sitting amli ba HM sang pliang ba hima sang pliang Kanang kring ami ki konsumsi ha ba sang pliang. Tidak ban bagi binong song jago musnam gidi bastan. Ngai kundo mentah hari dengan ke program nagi balang iba fer yung bangi mentangi ngim tre cuma pliang yang lagi penisoi. Percaya ke BJP. Ni haban budin yang ngi dia punya budin lang ya kajing start yang kiwi pat kinong tabut yang North East yung ini ki North East state ini na do Mizoram Nagaland Mizoram kena berapa persen ke diskonsil ke air ke BJP kay iba baniyo roy ka paro yo kami jam des ke BJP karena Nagaland kena berapa persen Kristen di air ke BJP ke hi roy ka paro ha Assam nang mentah sebenarnya itu mentah arpulai hajar ngut first phase ulung ukhat iki samla kelheb jenrang wai kam surkar spot handing over of kini appointment order temen ta ulah second phase third phase fourth phase maka pisah kawan tu nya pu adali
Tingi ro hang nagi ban start ngan agi jiro igi nong chong chong jang mus ram ki jit baga kele rong BJP bar khadno ki sulfu wangi hap hiban follow ko first step jongki negi prolog jongi har notice ba India block